Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kasenjikirang Bashnong Riboy District hakasantri unailar arajar arpusan klasyong jingalang kirki banyetir yatai sani keluarga jimi janga Pine Club Queens Hotel kemudian hakashnong Jurabat watla hakisnam bladap kla persyajur banbu eke kasino hapo opurusam janga Them Riboy hakajinga kiram ikilar patai kubor u General Secretary janga senjok uba PB Silyang ulong baga senjok la rairu ban persyak yaga Pine Club dak bakeno bagadan ke night club bat kikam khalai bat halol kani kan saai de jing tho show deputy commissioner Jangkri Boy district bat benit jurip kensan ru ika Pine Club hakano kono kapor hagajuk kapor kasenjuk lara ban selek je kendo yu menteri ka sarkar jilla u bakmi ika sanat boarding ban persya ika jing pentrekam yu smart meter hari boy bat bandawa Bariban penterekam ika shispa lai pu RKV power station hari boy kena mandup la ban penbyang tikena ika boarding elektrik hatem ri boy Tigidon ki artani ki mas ki ba kham tongsan ki bangio ko dikere ka sgi kamat ko benong ka de halor ka dika jinglip lak kha kha ha ka dika them ri boy ko tini ya yo sunjo wilayah tai sadi bha maka dika jinglip lak kam de shu sen ko benong ka de issue ko bala tam ha ka dika dong ri boy ko tini ki hadir ke jikran nakaliang juga sunjuk Malaysia punya kadikarai kabarin kong kalong bangin dek ya kendu ya minister concern jok kadika MECB nakabenta banbu ya ka jikerpa marko mungitip menta ki bubun ki kena ki bupule ki nele ya kadika SSLC selection test kama sulong atau benai bat kunjuru diri ba kadika jing lep kha anak tak sikat dei ya ki office terekam jong di sarkar akan dikatakan boy begini di hospital sarkar bat kunjur di hospital private kalau pun jadi ada kata ki nompang di tia di hospital dia nak kata daun kalau dia juga sunjuk hadir jong kaji keren di lasim yang karai ban lek ke delegation syau minister pada kau juga por syau CMD jong ka MECB nak benta bat kerpat dengan office bat ni lasim karai bahkan dia kan dia kesen ka bakhado ban ngilik kendu yo minister concern jog MECB bagi CMD nama nak kopor ilaput setang kaji yakran tegai karai ka mengishim kata kalong bala daja bahkan ni katlat MCB kamla ban pendiang yang kopor elektrik ha ka Them Riboy nyai por sitio bat hadin ka sitio la kamla ban pendiang nakal yang jog sunjuk ngishim da kelinti tegai bakata kalong bangin hap pandai ban peti ya ka direction kata kalong bangin hantalah jisundan ya ka office jog SE gabadan hangane po umyam kum kadak jong gajing persya halor gajing bom chimkia jong kadika MECB nakabataban tendiang ika boarding elektrik hangne hampo Them Riboy begini kum kinong song jong Riboy ngis ngoram bakani ka umyam dam kadon hangne po Riboy hendak kibadu light kha bat gajing du light kade yangi kinong song jong Riboy kutan ngis ngoram bakani ka dam kadon po Riboy bat ki basak kata nakajing sya dulu lai dulu kedai ki pajak jom Them Riboy. Kata kedai kamat ke benengkong ke begini keren. Kamat ke apa? Nakaliang jom ke senjuk dilekkan nak bidai buat smart meter. Di kembulong mentahi nakaliang jom ke senjuk horkit hordang nginom sya yang MECB pakai penterikam yung smart meter gisnong kita butungi namar kumung yui begitu tak tu bani gisnong kibala penterikam bat kamu ni yuk sudo yang report kalau ba daki hajar kapoi ga belai mana benai dikumta nak yang disunjuk ni pak kai keruak apa sai sekretariat MECB baca sarkar badal yang jong ka sunjuk kira ba Sudong Riboy district ngimpat pediang yo smart meter katba nak yang jong ka sekretariat MECB kampat ai ke jing sai ka peti kena hagabi day ko di smart meter ya kijing terekam ka jongku dikumta nak yang disunjuk ni khot ni wer ki dor ba Sudong kibadan nak Them Riboy bakin ya bersangya iswa yung smart meter uban nakaliang jong ka MECB kelas persyang ni kapan wante hagi bubun kisnong kibadan nakanika Them Riboy kejungi kawe pat kamat ka bangiliwa ban keren kalau mah kabidai bat kajing penslam jong ka trat MECB nakabentaban penterekam yung shispa lai ku RKV dan nakaliang jong ka sunjuk nakapor sakapor milekran hakabubun kisnong kamtam sini sipo western ngiyo i ba ka jing lip light kha kadai ba ka boarding
elektrik kalau terus bor plat. Dikumtar dan rekam marma dari sispa lai ku AKB makin petrekam no mardor kenang bakan long ke jingsuk nang bentar kisnong ke bodon ha ketika thai dong po jirang berpatat kemak untuk tete. Desa koi pat kalong pada kalian untuk bersunjuk ngidap ya ke jingsuk benyau. Lembah kita kuat kubon ngilui ya ke jingpli ya koi kan naik kelop hangte hapo Win Hotel kemudian hangte hapo Kanapara kawan kalian jungi ngisgokia Nemar bahadu mentaho ngipatip ya kaduk kadang gejongka reku ni sudu pahabang naik kelop kibubun kijing penskobha bat kabakam ma susu lese yo hakate ka kelop kadon ru kijing pendiak kai khalai kepada kalian untuk sunjuk gila yang persya Islam ke pencua panggim alat ya ka kasino bakin bu hangne hapo Riboy district kejungi dikumtaru nak kalian untuk sunjuk nginang yip nya akabide bakan dengan naik kelop yo lese kadon ru kijing penan kambakla kaba kilak wan bu ikini kijing ya pun elek kai khalai ketika naik kelop dikumtar sunjuk ngin pha kajing panjing percaya nak kalian jongka office jong DC berako jong por boleh se nak kalian jongka sunjuk insa lek julip ya ketika jaka hakwe pat kipo kita kini kimat kepada kalian untuk sunjuk leo penyekeran hakan disengi bat nyekermen skamru bahkan dikajing pun kejera jungi ngin yo kajing kersan lang neki nongelam mati rambak sedong joko temri boy berako berkamat ka bakhado Nisgo ban pau ne pada kalian untuk sunjuk bila yo ya kaban tumbu jeli ya kikat dok ni di pos di mana kalian untuk sunjuk don ke nongelam sedong tiba omsyam lorong rumah sedong cu tenggel yo kaban tumbu jeli ya kinong kitkam haki caka ki sudah kita gini kimat kita nak kalian untuk sunjuk bila yo penyekeran nak dikasih santerik penabra arja rasan Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta pila banyo hakdor lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai riusan pra hinyo lai pra